Biyag ti tao. Naimbag nga orasyo papagayam. Welcome again to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Sa bali manan nga istorya, wano compilation ti sagot mi kada kayo itagundaway. Ngam sakpay na, kablaawan taypay, dagiti sumaganad. Isuda da Raymond Bacani di takalawagan San Guillermo Isabela, ni Janice Lanoza di Taoman, ni Zweden Barbosa di Zweden Esperanza Barbosa, kini Mama Dela Vergara dita Hong Kong. Intay nga ro dendenggan ti part 16 compilation dito'y drama tayo. Biyag ti tao. Lona, I have visitor coming and I want the house clean. Yes, madam. Cook a lot of food for them, okay? Yes, madam. Okay, I'll go out. You'll take care of it at home. I don't want lazy housemaid. Aping mawag ka man ng marsing. Ay na, kasapulan mi ti kwartading ko. Naibusan da allowance mi. Pasensya kan manang. Saan tapay apagsaritaan dayta? At da bisita ti amok kat bisi ang ita. Agad agpatulod ka nga ro di ti kwartamin Awanan ni gatang mi iti kanan mi ading ko. Sige manang marsing. Di kayag danag. Apaman ang maalak ti sweldok. Agpatuludak adagos iti kwartayo. Lona! Come here! Ay ayaban na kun ti amok. Baliwan tantula ang tagsarita. Bye. Lola! Yes, madam. Coming. What are you doing, Lona? I'm doing something in the kitchen, madam. Bring here a lot of food. My visitors are hungry. Yes, madam. Hurry up! You are so very slow, Lona. Aping mawag ka manong John. Adda ka di ibagam. Kasyan na kami kumalor natin ko. Agpatulog ka di kwartamay. Awanin ti balunin dagiti kakaanak ka mapanag-eskwela. Pasensya kan manong. Diyak pa'y naawat ti sweldok. Busy ita ti amok. Nagado ti bisita na. Ay, basta agpatulog ka ti kwarta apaman ang maawat mo ti sweldo mo ay. Un manong, di kayag danag. Mangtedak iti allowance dagiti kakaanak ka. Ay na, agyaman na ka din ka Malapot din tanti saritaan ta manong. Amangan mo sa pulin nak ti amok. Ay, di mo liplipatan ti agpatulog iti kwarta Wen ko naklangaro den. O sige manong, agsubli akon iti trabaho. Bye. Agsubli akon iti ayang ti amok. Amangan no addamanen pangibaonan na kanyak. Agunget manan, no jak maaramid adagos ti ipapaaramid na. Okay, Lona. It's time to clean. You clean. Yes, madam. I want to rest in my room, okay? I will take care of it, madam. Nagado ti iinawan. Ngamnaskan nga agan anusak para iti pamilya. Agtrabaho akit di anaimbang. Madam, you have not paid my salary. I need to send money to my family. You do not have salary today, Lorna. Wait for me to give it to you. But my family need my salary, madam. Can you understand that I cannot give you anything yet, Lorna? Madam. No salary today. Nagbayag mo nga agpatulod iti kwarta ni Lorna. Mabisinan tayo nakakabsat na. Nga ro tama ng marseng. Pati pagsugal, awanin. Naitama la pa nagsugsugal mo, ti pampanunutom mo, kabagis, John. Imbis ko mga agtrabaho ka mo, para iti panagbiag mo. Nagsao kamot kabagis. Agpapada tayo lang nga, trabaho na. Ay, nadi mo sa wanti kasta, kabagis. Adama pang gadak, makilablabada akmay. Manumot na ti masusweldo mo nga nagbasit. Di ka pa'y makagatang iti naima sa sidaan. Kandi mo nga min pakibibiyangan ti panagsugsugal ko, Aramidom ti kayat mo, aramidok mo ti kayat ko, manang ko.
Ay na, nagsubang kayo manan kini Marsing akabagis mo, John. No man nakibiyang mga minantay. Adamot kit di punto na. Day talag sugsugal ter aramidam. Di mo pa yun maasikaso dagiti anak mo. Antay, Rumbang kuma nga agtitinulong kayo nga agkakapsat. Tawanan dagiti dadakalyo. Ulila kayon adamang. adamat ni Lorna mangmangtid iti allowance may. Kahit namnamaan nyo latan ti patulod ni Lorna akwartayaw. Manumot laeng nga iti sweldo na nga agtrab-trabaho ijay abroad. Antay, Ay nabaro, kapsat ko day ditatangyaw. At dakarbangak amang bagbaga kada kayo. Nakakaasi ni Lorna nga agtrab-trabaho ijay abroad. Imbes ko maatulungan niyo. Saan? Tada kayo mo't ti agkaradawat iti kwarta kenkwana. Antay, anya man ng timpul-pulong kada kayo ni Jun akabagis ko aya? Ay nabalasang ko. Awan timpul-pulong na kanyak. Binagbaga aklaeng ti kabsat mo. Ay, Agpapada kayo akanakak. Oray no addan bukod yo a pamilya. Biyang kulata timang bagbaga kada kayo. Nang runa numadi ti makit-kitak ngar aramitan niyo. Urno sa inyo man kit iti bagbagiyo. Amuklatan anilor na tinamnamain niyo nga kakabsat. Agsapol kayo mata itinatalgad apanggadan niyo. Saan agapaw tagtrab-trabaho ijay abroad ni Lorna kat naginawan ti panagbiagyaw. antay. Nariga ti agtrabaho iti adayo alukar, marsing kaanakan. Iliw kan tuok ti kalaban mo. Aramidam ti amin, tapno makapawit ka iti kwarta para iti pamilyam. Balasang pay mo ni Lorna, antay. Awan pay mo bukod na pamilya biyagan na. Ay uray pay. Nasingpot kit di ni Lorna, tamo na kayo pay apanunutan akakapsat na. No sabali laeng akapsat, amangan no binaybayan na kayo. No asino pa'y tiburidak akapsat yo, iso pa'y tinanakam. Amo na kayo apanunutan. At ti kwarta bulbuludem, Lorna. Ay na, agyaman na, friend. Kasapulan nga min dagiti kakabsat ko ti kwarta. Di kagdanag. Bayadak mo't na adagos. Apaman amaalak ti sweldo kini madam. Ala, di mon panunutan dayta. Bayadan tulat na no kay kayat mo. Diyak pa'y matkasapulan ti kwarta ita? Imbag ka pa'y. Nasingpat dagiti amom dito abroad. Saan akas kanyak anauyong. Day tamat ti pagyamyamanak launay si ka. Nakatumpo nga kiti nagsisingpet nga amo. Saan ak nagparikot kadakwada. Gloria. May talek da pa'y kanyak ti kwartada Siyak ti ibaunda amang i-deposit iti kwartada iya bangkong. Kasta ka di. Wine, Lorna. Dayto iti kanayon mo alaglagipan. No adda ka iti abroad, sursuruem ti agbalin anatibker para iti pamilyam. Friend. Kang runan iti amin, di mo liwayan ti agkid daw iti tulong kini Apo Dios. Kanayon kang agkararag, tapno yadayo na ka iti peggad. Kan kanayon kalataan nakaradkad. Where are you going, Lorna? Today is my day off, Mom. I'm just going to send money to my family. Where did you get money? I have not paid you, Lorna. I borrowed money from my friend, Madam. All right, okay. Just come back to the house right away, okay? Yes, Madam. No, kasapulam ti tulong ko, umasidag ka lang kanyak, Lorna. Agyaman na, friend. Awanan ti sabali ang pagkamangak no saan asikan. Asino pa'y nga iti sabaling agtitinulong no saan adatayo mo't lang agkakailyan? Dakkelin ti na itulong mo kanya. Maguri ka man. Mabait man laang. Apay. Adda ka di sakit mo?
Di pala kalman ama ditirik na. Ngam pilpilitak lang ang tibagik ng trabaho. Ay, di mo pili dong tibagim ngagtrabaho. Si kantumot lang tinakakaasi ti dayta. Diyak kaya't ngagpungtot kanyak ti amok. Iso ngagtrabaho aklat na, friend. Kan makimutong ka pa yan? Saan na kasi ti sigot ti pamagim? Naglukmag kay di damam dito abroad. Ay na, nagdakulin ti nagbaliwam si ka. Sana bali ako mutungak. Tinapatag. Makatulong ak kadagiti kakabsat ko amang namnama kanya. Lorna? Sana kun ngagbayag, friend. Ang mga nor-urayin na kun ti amok. Sige, sige. Ayam no ka sa pulam ti kasarsarita. Umay kalaeng dito balay ti amok, ah? Sana bale? Taasi dagmat. Na. Nabartag ka mo't amasabat ka, John. Sika magayam. Ante, sana ka nabartag? Nakainumak lang basit. Anya abasit. Madlaw iti lang ang akastaw na iti bartag mo. Relax, ante. Imbag ka pa iya. Tamaaramid mulat ta ti agrelax nga awan mo't panggadam. At damat ni Lorna, amang mangta diti kwartami, ante. No kasta, naawat yumanan di kwarta nga impatulod ti kabsat iya. Wala, ante. Ay, di ka lagbain yun. Nakakaasing agsapsapol di kabsat yo ijay abroad. Ngamday talag barbartek tar aramidam. May atibiyag ni Lorna ya bro, ante. Kano nagdakal ti sweldo na. Ay, day tala ti amom nga ramitan. No saan ngagbartek, mapan kag sugal. Ay, naniante magpakibiyang, dakman ako nakon. Kasanaw ajak makibiyang. Masya naklaunay kin ni Lorna amang mangted iti kwartayo. Ante. Igat-gatang yula ang iti awan ka kan na ba nagtikwarta a nagrigrigatan na. May sakamat marseng. Imbes amakmakan tinang igatangam iti kwarta nga impatulod ni Lorna. Saan mo tainggatang mo iti pagpapintas mo? At dayta kay man ako na ako nante. Dakasaya mo tagpapintas. Jak imbaga adakas tagpapintas. Tikunak, hinggatang mo kumaiti makmakan ti kwarta a pagrigrigatan ni Lorna ijay abroad. Ante, Agpada kayo kinnichon akabsat mo. Awan patag kada kayo ti kwarta a pagrigrigatan ni Lorna. Imbes ko mga agurnong iti kwarta, tapno addanto kautan nyo no agkasapulan kayo. Lorna, wash the curtains and sheets. Yes, madam. Hurry up! You move slowly. I'm sorry, madam. I'm not feeling well. I don't care. You go to work, Lorna. Yes, madam. Ay na, nasayang at tapimanaw ya tigre nga amom, Lorna. Makay na ka. Gloria. Saanan nasayang at isa sa Adam dito abroad si ka? Agsakit ka pa yan? Ay na, friend. Gagangay lang day ka kurikura. Patsyak nga aging bagak tumatlaan. Anya gagangay? Anya ka ito nagpatulong ka lang ni ti agency. Ipakamong kadakwada ti sa Adam. Nga agsakit ka. Saanan, friend? Orayak lang nga namalpas ti kontrata. Anya? Basit lang nga napanawan. Agsubli akon iji pagilian tayo. Agorno nga pa'y basit. Tapno addan to aramatak apaman ang makaawi na. Sa bagay. Ipatpatulod ko nga minti kwarta kinimanang ko. Patsyak ang nakaurnong matanday jay. Sapay la kumaa. Basit lang ang timabat-bating allowance ko dito abroad. Intalak ko kinimanang ko dagiti urnong ko. Ante, dua baboy ang dadakkel ti sagana kita kasangay ko. Ado ti makmakan. Naggarbo mo ti kasangay mo, Marseng.
Kasla nagado ti kwarta ma. Awan mo't permanente at trabaho. Binulod ko pa ilang nga, di kwarta nga urnong ni Lornantay. So katakto mo lang. Anya, inusar mo di kwarta nga impadulin kan katikapsat mo. Kisublik to mo lang nga, antay. Kaya't ko lang amin arambakan ti kasangay ko. Wala, ngam nalabas ti ginastos mo ang nagkasangay. Agasam nga ay tadwa baboy tinaparte. Ati mo pa yun jay agkasar. Ay na, di kay latag sa Sauditan, antay. Mangangkay kay din. Oray pay, umdas ko man jay basit asagana. Awan romba nga pagdanagan nyo. Gaputad da kanyak ti urnong ni Lorna. Isublik to mo lang, ha? No maisublimpay saan akas ka rin at ibagbagam? Gaputawan mo't nasaya at apagsapulam. Sana mabalin ang si kalang tagnumariti kwarta ni Lorna ka ba, guys? Nay, anyat kaya't masawan ka ba, guys? Igasgastos mo ti kwarta na. Isa rumbang ikanak mat. Ay, sana mabalain. Tapay sana mabalain. Siyak lang, timangig gamit ti kwarta, gaputa siyak tinangital ka na. Nita, Ay, anay ko. Abay, agsipat ka ngay. ikanak iti kwarta tapno nasayat ka kanya. Sana mabalin ko lamang. Pagsugal mo lang ti kwarta. No, nakasao ka mat. Kano nagparti ka ti doa baboy iti nagkasangay ka. Pinakan mo amin a padam at chismosa. Ah, No dinak ikan iti kwarta. Riribukin ka. Talaga ang awan ornosyo nga agkapsat. Agpinpinokaw kayo kiday. kasano? Ipilit ni kabagis kung alaan ti urnong ni Lorna ija abroad. Anya, Tapnog sardangan, intad kulangan anya, intad mo amin jay kwarta ni Lorna kan kwana. Winante, makamumot tano'y gastos na amin day jay. Agpampanunot ka kadi Marsing. Sika tinangital kan ni Lorna iti urnong na. Ilawlawag kong tulangan intun sumangtid. Kasanon no gastusan amin ni John ti kwarta. Sayang lang tinagbamban no kanjay kabsatyo ijay abroad. No kasta. Agawid ka nga ro din iti pagilyan tayo iti mabit, Lorna. One friend, may salangan alawas. Malpasan ti kontratak dito abroad. Ay, kasta gayam. Agyaman unay kan ka Dakkel ti na itulong mo kanyak. Kabayatan ti pa nagtrabaho dito Hala, si ka talaga. Di mo pampananutan day jay. Ayun gayam, bayada kung di utang ko kan ka. Oh, Atoy, sigurado ka? Adi man kasapulan day ti ang kwarta nga? saanan? Ulitak man ang kaagyaman. Nagsaya at kaagayam. Ni, Lorna! Simangpit kan! Wan manang, Paya di mo yung bagbag hatap no nasukon da ka kumain sa airport. jakon impakpakaamu kada kayo kin ni Manong. Kaya't kayo asorpresaan. Ay, ang apay nga akim mo tong ka. Nalukluk magkapaidisan ka nag-abroad. Manang, Nalalaway ka, sumarkading ka. Amo ka na banog kay ti biyahe. nauyong tinagbalin nga amok iji abroad manang Marsing. Nagan-ano sak, tapno makaurno nga klaang. Kat makatulong nga kada kayo kin ni Manong John. Ha? At dapay gundaway adinak pa kanan ti amok. Pagtrabahon naklata, nga uray ang sakitak. Lorna? Basit lang oras ti turog ko. Adalo man ti rabi ino maturog ka. Masapa ak tumanan abumangon, tapno asikaswag ti amo. Ha? Ado adaras ang nagsakitak. Ngampilpilitak latat trabaho. Ni Apo Diyos laang ti pagkamkamangak. Kan mang patpatip kar iti pakinakam ko. Lorna? Para kada tayo matlaang tararamidak, manang Marsing. Ay, wan gayam. Di urnong kung adakan ka, aramaten tayo nga agnegosyo manang. Pagpuunan tayo. Kukwa. Ayan di kwarta manang Marsing. Kaya't ko amakita. Ay na. Pakawanan na kading ko.
Awanan kanyak timpay dulin wa kwarta. Anya ti kayat mo asawan, Manang Marsing. Ay kwa, inala kanyak ni Manong John. Ikat, impabak na iti sugal. Anya? Pakawanan nak, Lord na ading kaw. Ikaray, agbalbaliw akaw. Saan ako nagsugsugal? Sapay la kumata mapakawan na kami. Ading ko. Mano atawan na nagregregat ang kijay abroad. Tapno makaurnong kan matulungan kayo ang kakabsat ko. Naman niya daytay ngay naramid yun. Naglaka ngayon po kayo ti kwarta nagregregatag. Sorry, Lorna. Amuyo ka din o anya ti mapaspasama kanya kijay abroad. Amin arigat kan panagtuok. Inaramid ko. Nagtalaga ka na kayo. Ngam sinayang nyo lang ti kwarta nagregregatag. Pakawanan da kami, ading kaw. Mangnamnama ka. Agsapol kami ni ti trabaho, may. Kat, sikamot itang titulungan, may. Wan, ading. Day tatagpay so. Ay na, mababayin kami unay kan. Unay kayo matan. Manipot ita. Agbalbaliw kami natin kaw. Agtitinulong tayo nga kakabsat. Wan, ading. Promise. Kaya't mi alitupan dagiti nagkurangan mi kan ka. Kat pakawanan na kami kumaading ko. Agtrabaho ka tapno makasapul ka iti kwarta. Saan kat amang namnama kalatan iti tulong ti sabali. Tati kwarta sana mapidpidot no di kat pagrigatan dayta. Iti matpaset dagiti managtulong diyo itad amin a kwartayo. Mangibati kayo iti para iti bagiyo tapno danto aramaten nyo inton agkasapulan kayo. Bueno, gagayam, di tan tinagibusan ti pakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag, ti tao. Musical scoring, Eli Palacio. Isagsagot kada kayo ti YouTube channel tayo, Jenna Almoite Drama. Agiyaman kami. Biyag, tao. Hi! Naimbag ka naragsak ngal daw iti tunggal maysa. Adamanan ti pagayam yo. Wano gayam yo. Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Sabali man na napakasaritaan, ting kami patangatang ita amang tadliwliwakan. Pagpalabasan nyo iti oras, kan syempre, mang tadadal iti tunggal maysa. Hintay nga rudan denggan ti episode 153. Dito'y drama tayo. Biyag, ti tao. At tinatengay sa anak-anak kaw. Imbaglasan nyo nagatgatangin ni Jay Syudad. Agyaman kami, tatang. Pasensya kayo na, dahil lang ti may pabalon ko kada kayaw. Diyak pa'y mga minaala titangdan ko anak iraap. Ayos lang ang tatang. Sana pali. At dapay mo't nabati ang kwartami kini ading ko. Kano adda ba kanting oras ni, mapan kami maki-extra iji resort. Mapan kami Mapan kami maki-extra nga aginaw iji restaurant. Alagan anos kayo anak ko. Agagit kayo kang runadi ti amin ikaidyo ti agadal. Pagyamanak unay kaputa amuyo at tulungan ti bagbagiyaw. Wan tatang, kabailan mi mutin tagsapol iti kwarta. Saan mo tinanaskan nga ipabaklay mi amin kada kayo ti gastusan mi? Ay nagyaman ako na anak, takasta ti panagpampanunot yaw nga anak ko. Nay, papanan niyo, Carol, Joy.
Agpasyudad kami, Auntie Tonya. Adda ngamin klase may inton bigat. Kasta, aywan gayam. Agawid kayo kadiinton umay alawas. Ha? Apay, Auntie? Birthday ti anak ko, ni Mirna. Kasta ka di? Ay, pasensya kayon, Auntie. Ngamsaan kami ang makaawid. Ay, awan nga minagugas iti pinggan. Kan agis-is iti kaldero no saan kayo ang makaawid. Ha? Ikagumaan yun to kumati agawid. Tada kayo lang tinamnamaak nga agugas iti pinggan. Amoy umat asaan anairwam dagiti anak ko iti kakasta trabaho. Naimbag kada kayo tanairwam kayo iti kasta trabaho. Tadita lang amin ti kay batugan nyo. Unayin tikas siya pa nagsasao ni Auntie Tonya, Manang. Di mon panunutan day jay ading ko. Nukas jay kababati pa nagkita na kada tayo. Awan maaramidan tayo. Tinapatag, awan dakis ngar aramidan tayo. Sa bagay matkit di, Manang. Kan maysa, nadalos mo ti pagtataudan ti kankanan kan us-usaran tayo. Numan pa'y kastoy amakitang tangdan talaang, kas dishwasher iti panganan. Nagsakit lang nga panunutan. Amis mo pa'y akabsat ni tatang kas jeti trato na kada tayo. Kas naa talaga ading ko. Tay ko na dangarod. Mismo akabagyam ti mangibabakan ka. Isong agadal takit di animbag. Saan aday ta ti pagsakitan tinakam ta. Addan to aldaw nga agbaliw ti panagkita da kada tayo. Basta napakumbabatay latta. Ala, umay kayon. Dagiti saan pa yanangan. Umay kay latta mga la iti makan dito'y lamisan. Ado ti makan. Oo, manungan ton. Mangan ka mo to na. Sige, agyamanak. Awan gayam. Pangayawan dagiti anak mo para ugas iti pinggan. Si Kanton ti aginaw kalpasan ti panangan na niya. Ha? Awan ngamin ti makasango. Makumikumbat dagiti anak ko kadagiti bisita da. Iso si kalatan ti agukas. Nala, di ka madanagan, kakanton. Tumulong ak nga agugas inton madamdama. Narigat mo't no si kalaang ti aginaw. Sapay lalaki ka. Ay, nairwan ni Manong Anton. Iso di mo pakadanagan manang huling. Ala, inawa mon dagito'y pinggan ading ko. Siya kun ti agugas kadagiti kaldero. Tapno mabiit ta amalpas. Kit makaawid tamatan. O sige, Manang. Siyak dito yan. Bilibak mo't kada kayong agkabsat Joy. Carol. Ha? Bilibak iti panagtintinulong yung agkabsat. Agyaman kami unay, boss. Awan mo ti sabaling agtinulong no saan ada kami. Sa bagay mo't kat di Kasta talaga. Sakripisyo lang tapno makaadal kayo. Amoyo, kastak mo tidi. Inananusak ti nagtrabaho kabayatan ti panagadal ko. Amin narigat kat napadasak. Ngamita, nakitak mo ti bunga dagiti rigrigat ko. Amoyo, panagkita kada kayong agkabsat, napintas to ti masakbayan nyo. Agyaman kami unay, boss. Sapay la ko mga rod takasta. Di nakawagan iti boss. Manong kunayolatan kanya, kading ko. Gaputa saan na dishwasher ti pangibilbilangak kada kayo. No di kat kakabsat ko. Ay na, agyaman kami talaga, Manong. Nakasingsingput ka kada kami. Sabado ita. Iso nga'y mayak Manong Anton. Kunak no nagawid da Joy kan Carol. Ha? Ay sanda nagawid. Ngamin adda ka no exam ni Joy ita. Kasta ka di. Apay kaday. Anya ko mati para midmaw. Nasamak ngaminan ijay likod ti balay mi. Tangdadak kumay da ngagdalos. Ay sayang. Awan damay. Apay dagijay anak ni Manong binakarubay yung ay. Awan daya. Adada,
Ngam sanda mata na makitangtangdan. Makitangdan da pa'y ayah no addaan da mata ni tinatalga da trabaho. Anya? Dajoy kumakan, Carol. Kan ado pa'y ngamin, jay na usar a kaldero ijay balay di kalman. Ado ngamin, dagiti gagayim ni Mirna ngay may simarungkar. Kat ne, awan agukas kadagi jay. Ha? Sika ngay manong, kayat mo ti matangdanan. Tas ikalangan ti umayag dalos ijay likod ti balay. Kan agis ismatan iti kaldero. Manong Franco, saan kami pailaang makatrabaho dito restaurant inton bigat? Ha? Agawid kami ngamin ijay probinsya. Da kami kiniading ko. Sarungkaran mi ko manitatang. Ay katwa na. Awan parikot iti day taading ko. Nasayat mata na panunot yu ti agawid. Kasla nabayag adi ka nagbakbakasyon na. Wanyarad manong. Sayang. At damot na era na apapanak no bigat. Umayak kumamat tap na mapasyar ko ti probinsyayo. Uradyalugan ko kumanti usarin tayo. Ha? Ay, kuwa manong, umay kayong tulaangan kalpasan ti graduation ko. Uwan ngagpaiso niya. Duwalangan abulan. Agraduar ka gaya man na niya. Uwan manong. Nagbiit ti panawan ngagpaiso. Kasla ka ano lang edi may kayo kiniading mo dito restaurant ko ang nag-apply kas dishwasher. Gamita, duwalangan abulan. Agraduar kan iti kina-engineer. Uwan manong, awan imposible basta agsalukag. Ken gapumat laang ititulong mo kada kami, Manong Franco. Damag kong agradwar gaya mo ni Joy aka anak ka, Mare. Amangan mat no sa bali a Joy ti bagbagam. Kasano kumamat ang makagradwar day chay? Kat nagsardang samot iti panagadal na. Gaputawan kat nga rod ti umdas abos-bosan da. Ha? Diyak lapat yan day tangay bagbagam. Ha? Para inaw dalang ijay restaurant, makagradwar da. Oho, imposible day ta. Ay na, diyak patyan nga agraduar ka, anak ko. Well, nga may napampanunutay. Di kay kabaila na pagturpusan nga agkabsat asisyak lang ti mangisakad. Imbag lang, tananakam kayo, anak. Ala, di kay agsangitan pa. Rumbang lang ang atulungan mi ti bagini. Gaputaad da edad yun. Saan yun akabailan ti agtrabaho iti nadalsan? Ay, ungayam. Nagsaritaan mi kin ni Manong Franco nga ijay tayo syudad nga agselebrar kalpasan ti graduation ko. Anya? Untatang, ken amuyo ka di? Naku na ni Manong Franco, agastos na ti amin. Ay, kastaya! Ay, nagsaya at talaga na jay abusyaw. Yaka mo no kasano ti panagyaman ko kan kuwanaga po iti kinaimbag na. Naku na pay, nga adda ka no regalo na para kanya. Itad na ka no sakbay ti graduation ko. Diyak amo no niya day chay tatang. Ay, kastaya! Ala, mapantay yung aron ame din ton madanon ti aldaw ti graduation mo, anak ko. Tatang, awisan yun to niyan tito niya. Kasta mo dagiti kakasinsin ko. Iti kasta, naragragsak no ad-ado tayo. Ang mga no nawaya kayon ton umay alawas ton niya. Ha? Apay, Manong, adda ka diyawis mo? Kwa, adamot basit pagsasangwan tayo, ijay syudad. Ijay kanong amin ngag silibrar ni Joy. Ha? Joy? Anyat celebraran na? Agraduara, hindi anak ko. Anya? Mangrabrabak kan samat, Manong Anton. Ay, saan? Saan na ka mangrabrabak? Pulnao ti bagbagak.
Isu maawis kayo amin nga umay jay. Di ka madanagan, tadamot libre a pagluganan tayo. Naibaga kiti nga darigalok para kan ka. Sakbay ti graduation mo, saan ka di? Uwan manong. Manon atawan ti panagsirsirbe yung agkabsat dito restaurant ko. Makitak ti kinasaya atyo. Ken nayasidag matenterik na kada kayo. Manong. Ilakok ti restaurant itinalaka a presyo. Ha? Ilakok itinalaka ti restaurant ko kada kayo. Anya? Uwen. Ket mabalin nyo ahulugan iti binulan. Tapno saan kayo amarigatan? Agpaiso? Manong Franco? Uwen. Agnaid kami nga ni Jabroad. Ket ado ti mapanawa ka negosyok dito Pilipinas. Iso nga ilakok langin na iti restaurant. Agyaman kami, Manong Franco. Talaga nakasingsingpat ka kada kami. Kabala mabayadan dayta. Ta saan mo't nga iso ti dakkel a restaurant. Ken isuan na lang ti panangted ko kada kayo. Ta regalok ken ka ti daduma iti panagraduar mo. Agyaman nak, Manong Franco. Ay na, congratulations, Joy! Ay, maragsakan ako unay para kan ka. Ay na, nakagraduar kan. Agyaman nak unay, nana. Ngam sa anak pa amak ko na anaan-anay nga inhinyero. Gapot agtake pa iti board exam. Ay na, amok akabaalam day ta. Iso nga itapay laeng kablawan kan. Kanay na, nagpintas mo tan na ito a restaurant. Nauraysan nga iso ti dakkel. Dito'y kanija ibagbagada pagpapaayan nyo idi nga agkabsat. Wala na, dito'y kami idi amakitang-tangdan nga agugas iti pinggan. Ang damag ko aginatang mo kano dayto yan balasang ka. Saan pa'y nana? Ngamin, saan mi pa'y anabayadan? Anya, sikat yakin kukwa iti dayto ya restaurant. Joy? Kuanti, saan ko pa'y ako kwa? Tadyak pa'y mat nabayadan. Anya, pangalam ko mga iti pagbayad mo. Hulugak iti binulan, anti. Nasingpat ti sigod a boss mi. Tanalakalaang ti panangilako na kanyak. Anya? Iso ano maira na nga umay kayo agpasyar dito'y syudad. Umay kayo lang dito'y restaurant. Ta dito'y kayo amangan, anti. Nagswerte mo ni Joy anya, mariton niya. Man ti busa kasi ti sigod nga amo da. Naggasat dagi nga agkabsatan. Naparaburan da iti bendisyon. Ay, mariton niya. Di ka mo matagtagariditan. Nakaululi mo kamutan. Ha? Ay, kwa? Dala pang panunutak, mare. Ada ka di parikot mo? Ay, nalaos tibain ko iti kaanakak. Nakatorpos ni Joy nga awan man la apulos tintultulong ko kankwana. Tinagtagibasit ko iti. Ngam ingkaed na tinakatal. Iso nga ita, kasta unay tibain ko, mare. Ay, mare. Jak ninamnama kastoy ti pagpanagan na. Nakalpasan iti panagatal na. Kat adda pa yung negosyo na. Joy ka na kan. Umayak man. Oh, anti Tonya. Umay kayo, sumra kayo. Agyaman na kanakan. O sige, anti, agtugaw kayo. Ha? Inarakop dakmutan, anti. Pakawanan na kumakadagiti saan anasaya at anar-aramidak iti kada kayo iti kapsat mo. Kastamatan iti amayo. Anti. Kinapudlo na. Tsaka mo, no kasanong akidawak iti pamakawan kan ka. Inturturod ko laeng. Ngamin,
Jak makaturog gapo iti panang tagtagibasit ko idi kada kayo. Ay, ni Antimat. Awanin dayjay. Bayan tayon dayjay. Tanapalabasin, Anti. Kinapod nun, ha? Pagyamanan mikit di, Gapo taday ta tinagbalin akarit para kada kami iti kabsat ko. Tapno igaed mi ti agadal. Pakawanan na kanakan. Imbes atulungan kayo akakanakak. Saan? Gaputakas taunay ti panang tagtagibasit ko kada kayo. Katagyaman ako, nay. Tay tilaksit ti kinadakas ko nga antiyo. Nasaya at kayo latta kanyak. Wan, Anti. Gaputawan mo ti magunod mi, no bilang tagibales kami. Kan saan anasaya at dayjay. Kat agyaman kami unay kinitatang. Gaputa pinadakkel na kami itinasaya at asursuro. Huwan, katsapay ko ma. Taday ta kinasaya at yu ti balunan nyo akanayon sa dinuman ti papanan nyo. Kan anyaman dagiti mapagtengyo iti biyag. Wan, Anti. Kat agyaman ak unay iti palagipyo. Wan kayam kaanakan. Gaputa mabainak nga masidagkan ka iti restaurant. Dito'y kon nga ipaka. Kablaawan ka iti naragsak apa nagturpos mo. Di mo tagibasitan ti padam a tao, gapo iti kinamarigrigat na. Imbes alaisam tulongam kitdi. Tano na palanggwad ka, nalaka amapukaw ti kinabaknang nga addakan ka. Bueno gagayam, di tan tinagibusan ti pakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag ti tao. Musical scoring, Eli Palacio. Insurat ni Mary Tisay. Isagsagot kada kayo ti YouTube channel tayo Jenna Almoite Drama. Agiyaman kami. Biyag ti tao. Hello, good morning, good afternoon, good evening. Adamanan ti pagayam mo nagayam yo. Welcome to my YouTube channel Jenna Almoite Drama. Kumusta kayo? Sa bali man na napakasaritaan ting kami patangatang ita. Dito'y drama tayo. Biyag ti tao. Aramidak ti amin, tapno makaadal ka lang anaymbag. Risa, anak ko. Agyaman nagtatang. Di kaya't kau, agbalin kanto ang maestra dito lugar tayo. Awanton ti mang tagtagibasit ka na tayo a pamilya. Wan, tatang. Nagrigat ti panagbiag tayo, anak. Iso akanayon ka apalagipan, alalaingam ti agadal, why? Wan, tatang. Sapay lang ma, tadi nakpaya ni ti arapaap ko kang karisa. Ay na, adda ka man nandito'y talon mo, kabagis rudeng. Kasla di ka mabanbanaw. Ay, para kinirisa nga anak ko, ter aramida, kiso nga agagawa ak kabagays. Kayat ko makaadal na imbagjay ka anakam. Ay katwan angam di kamutan agin na kabagays. Amangan numakala kamut iti sakit mo, iti kastangar aramidam. Napigsa ti kararag ko, ganyapo Diyos kabagays. Iso sa anak ngagsakay. Kabagis rudeng. Awan, di rumba nga pagdanagam kanya kabagays. Kabalak na ito ng aramidag. Nangato nga men, ti arapaap ka para iti anak ka. Agbalintaw ang maestra dito lugar tayo. Kumusta ma iti panagadal mo, Risa, kaanakan? Nasaya at mat, Auntie Delia. Nagagat ni tatang mo ama pa nagtrabaho, iti taltalon na. Tapno at dala ang gastusam ama pa nag-eskwela. Masyanak pa yan kan kwa na. Mababainak lang unay kinitatang ko, Auntie.
Iso alala ingak mati agadan. Ay katrumpang laeng ari sa kaanakan. Agsakit lakit di tinakam kan kanitatang mau. Nupayom ti kayat na mapasama. Auntie, No kasapulam ti tulong kaw. Ibagam lang kanyak. Si dada anak at tumulong ka kaanakan. Ay, panawa mo daytan inawa manak ko. Siya kunti mga ramid iti dayta. Inkakidyalaan dyan librom ta agribyo ka. nalakalaang dayto nga aramidan, tatang. Siya kaon. Mapangka ni jay salas kat alaam jay librom ta agbasa-basa ka. Tatang. Ay saan ko manatangkan ti ulom risa. Aramid mo jay bagbagak. Wen, tatang. Agar mo sarkan, sakbay amapan kay di pagadalan niyo anak ko. Nagsapa kayo matan na nagluto iti pagarmusaran, tatang. Aywan jak ngamin kayat na mabisinan ka mapan di pagadalan. Tatang. Alag tukaw kalitan tamangang kan. Wen, tatang. Adda ka gayam dito anak katugaw. Ite ka pa isapsapulin Risa. Ni, si kamit gaya marandi. Apa yung sapsapulan na? Kwa? Awan, kaya't ka lang nga makita. Anya? Saan ka ngamin anak kita di kalman diti pagadalan? Gaputa sa anak asimrek. Adda ngamin na panak. Randy. Adda ka di pa klase mita, Risa? Awanan. Ornosek lang dagito'y gamit ko. Kalpasan na, agawin akton. Kwa? Adda ko mapay pangawisakan ka. Sa dino? Inta mga niti restaurant. Ay na, pasensya kan, Randy. Naskin nga agawid ak adagos, kalpasan ti klasik. Mabita lang mo't amangan. Please? Randy. Agpakpakaasya, Krisa. Mabalin ka di akaduain na kamapan mga niti restaurant? Sige man lang. Tapno saan ka gumura kanya? Oh, yes! Dati kayat ko kang Karisa. Di ka madanagan. Siyak naggastos. Kan itulod kan tumata ni Jabalayo. Ay na kabagays, itay kapay apumanag na dito'y paraangan yaw. Apay aya. Maliman, di pala nagawid ni Risa nga anak ko kabagays. Ang mga no dapay klase na kabagays. Di ka kadiunay agdandanag. Wala nga nakasangpit kumaan iti kasto nga oras. Sa dino nga tinapnapanan nat. Kasla dinak dengdenggen kabagis ruding. Ang mga no dapay di pagadalan. Iso asaan pa'y anakawid. Ay, kabagays. Agawid tulat ta, numalpasan ti klase na. Punasam ka di day ta panagdandanag mo. Kabagis ruding. Apay nga itakalaan nga sumang Petrisa. Sumipngitan. Pasensya kayong tatang. Saanan ang maulit? Agpapaaram kan sa amot iti pagadalan yaw. Tatang. Gumarang ganjang kamutan. Agpudno ka man kanyak. Napan ka ka din nakidait. Iso simang pet ka iti 10 oras. Napan kami lanangan iti restaurant kinirandi aka adalak, tatang. Kuna kun kahit nga damadingar aramidam. Lalaki mo gayam ti kakuyog mo. Iso nasip ngitan ka na nagawid. Tatang. Ay, Risa di ka agar aramid iti jak kaya tapno nasaya at kamut kanyak. Ha? Tatang. Tandaan dayta. Wen, tatang. Apay na kal uli magkarisa. Nagliday ti rupa ma. Apay ka di? Kwa. Awan day ti Randy. Di naklatan ikaskaso. May papan ka di ni tatang mo? Iso analiday ka manin? Wen, Randy. Inong tanak ni tatang, idinasip nga tanak anagawid ije balay. Pasensya ka na. Siyak tiga po na no apay nginong tan na ka. Di mon panunutin day jay. Istrikto lang namin ni tatang ko. Di na kayat amarabyanak nga agawid. Mawata, Krisa. Sige mapana kon iti sumaron ang subject ko. Sige. Aganan nagkarisa.
Basit lang na panaguray, agturpusin ni Risa nga anak ko, kabagays. Nasaya at nukasta kabagays. Makunak taon nga adda nagbanagan dagiti bambannog kao amang papaadal kang kuana. Kabagays. No si bibiyag pa'y kumaday di asawak sigurado ang maragsakan nitan. Gaputa, dandanain ti pa nagturpos ni Risa iti kolehiyaw. At danton maestra nga anak mo kabagays. Ay, kan ka nakamait. Awan ton timang tagtagibasit ka na tayaw. Gaputa, danton maestra nga nakao. Kabagays. Iso nga anusak matyag trabaho iti talon kaw. Tapnod da pangalaki ti gastusin di anak kaw nga agadal. Sumagmamanulangan na bulan. Agturpos tayon iti kolehyo, Risa. Wan, Randy. Maragsakan lakit din ni tatang numadanon day taka nito. Agkuyog tanto matlang ag-review. Kaya't kung amin adwata ang makapasa iti board exam. Si Kaman. Kaya't kumat-day ta. Tapno adda kadwak review. Risa, di kanto ko magbalbaliw kanya ka. Apay ana ibagam day ta. Amkak ngamin, nga mga numaysakan to na maestra kat malipatan lakton. Sika talaga. Agkakanap dagiti bagbagam. Apay kumamalipatan ka. Ken may sa, agpada tala ang iti kurso. Saan aday tati kayat ko asawan? Ha? Ang mga nagbalit tirik nam kanya kas may sana singadagayam mo. Mabuti ngak ngamin. Ang mga di nakton paganano. Ay, yak maawatan dagiti ibagbagam, Randy. Sana ko nagpalpalikaw pa'y. Ma'am, nalablabos pa'y ngam gayam ti pangibilbilangakan ka. Anya? Ay ayatan ka, Risa. Randy. Pakawanan na kumano ni bagak daytoy. Ngan, day tatipod no marikrik na. Di nakman rabakan iti kasta. Ni, saan? Saan ka rabrabakan? Talaga nga gayatak kan ka, Risa. Kablaawan ka, anak ko. Nakaturpos ka ni di kolehyaw. Tilangan pa nag-board exam mo ti aramidam tapno naan-anay kan a maestra. Agyaman nagtatang. Di kag danag, anak ko. Igastusak ti panangalami ti board exam. Ipampanakil ka dito lugar tayaw. Tatang. Wen, kahit gaputan nakaturpos kan. Parchik mo't aja may sa akal din kaw. Imbagla pagsasanguan dagiti kakabagyan tayaw. Ana, da kayo latta ti makaam mo, tatang. Adto ti kwarta nga ramatam iti panag-review anak kaw. Nailalay nga muwain. Wan, tatang, katagyaman na ka. Mangnamnama kayong aramidat ti amin. Tapno maipasakto ti board exam ko. Day taman, di kayat ko ang mga gananak kaw. No may sakan to na maestra. Napintas taon ti panagbiag ta. Wan, tatang. Kahit sa dinaw, ti kayat mo apag-reviewan ngay. Ijay syudad. Ado ti review center ijay amabalin ko apapanan. Si kalata ti makaamaw. Asa na balay, ta itin kumit ti kwarta aka sa pulam. Nakasagana ka din amapan iti review center? Wan, nakasagana akon. Manugot ka din ni tatang mo nga syudad ti papanam? Wan, Randy, impakadak matlakin ni tatang ko dayta. Nasayat nga rod ano kasta, Risa. Addaan mo ka mabalin mo apagabangan, bayat ti pa nag-review. Kasta ka di? Wan, Risa. Isungawan ti rumbang apagdanagam. At dagaya man ijay syudad ni Risa, kabagays. Ay, wan kabagays. Napan nag-review di ka anak kami jay syudad para iti kinamaestra. Ay, no, maipasa ni Risa ti board exam. Naan-anay iton a maestra, kabagays. Ay, nakabagays. At damot laangan nagbanagan dagiti bambanugmaw. At dantumeten kaanakak a maestra. Ay, wan akabagays. Maestra ko naman.
Mabainto matan dagiti karuba amang lais kanyak. Rabien ka ba, guys? Adda ka paila dito'y paraangan anak katugaw. Wen ka ba, guys? Pampanunutik laeng ni Risa nga anak ko jay syudad. Kumusta nga tan ti pa nag-review na ijay? Ay nakabagay, sigurado nga aramiden ni Risa ti amain. Tapno makapasanto iti eksaminasyon. Agbalintun a maestra ti anak mo. Ay, rumbang laeng aramiden na ti amin, tapno makapasa ka ba, guys? Down tinagastos ko iti panagadal na sika. Dandan ni Jack pa yun agina na. Tapno laeng adamited ko apang matrikula na. Talagang amin nakayat ko ang makaadal di ka anakam ka ba, guys? Ala, sumrag kakit din di tabalay mo ka ba, guys? Rabi iuna yan. Adda ka paila dito'y paraangan niya ngagpampanunod. Sa anak pa nga ngagtuglap ka ba, guys? Ala, yun namlatan ti agawaid. Sumre kak tulatan di tabalay no madamdama. Ano ka di mo't lang tinaadal mo ije syudad iti pa nag-review manakaw? Tatang. Ala, mangtedak tumanin iti gastusam para iti examination mo. Adyaman nagtatang. Adun tirigrigat yung kanya. Maasyanak pa yun kada kayo. Ay, di mo bang panunutan day ta? Pagrebengak nga ma'am, timang paadal kang ka. Tatang. Saan ka mabambanong ngagtrab-trabaho iti talon ka o basta damited ko kang kagastusam? Tatang. Alagi na nakananakaw. Amo ka na banog ka naggapa o jay syudad. Kumusta ka ba, guys? Napan ka din nag-exam ni Risa? Wen ka ba, guys? Nasapa itay anapan nag-exam. Sigurado na makapasa ti anak ka ta. Nagdala ni ti review center. Dakil tinamnaman na makapasa ka ba, guys? Nasirib jay anak mo. Natawid na ati kinasirib ko ka ba, guys? Ay, so apat siya ka makapasa jay anak ka. Kabagay. Iti saan ngagbayag at danton maestra nga anak ko, kabagays! Kumusta ti kalkalpas nga exam, Risa? Madandanagan na, Randy. Uri siya karod. Agpada tayo ti marikrik na. Masapol ang makapasata, Randy. Pampanunutak ngamin ni tatang ko. Adun ti sakripisyo na iti panagadal ko. Iso arong banglaang ang maipasak ti examination. Risa? Maasyanak launay kinitatang ko. Dandan ni saanan nga agina na nga agtrabaho ijay talon na. Tapno at dalamayawat na kanyak akwarta. Risa? Nga tumatara pa up ko para kada kami kinitatang. Kaya't ko ti makatulong kan ko na. Resulta lang ti maururay, Risa, anak kao. Mamati aklaunay anak kapasaka. Wan tatang, urayan tayo lang ti resulta ti examination. Itapay laeng kablawan ka anak kao. May sakan to na maestra. Ti kayat kao, dito'y kalugar tayo nga gisuraw. Tatang. Well, nipaneknek mo man kadagiti mang lalais kada tayo, akabalan tayo mo ti agbiyagan na namay, sana pasig arigat ti mapadpadasan tayo. Ay, maragsa ka nakmait, gapota addanton anak ko, ang maestra! Ha? Ano si kahit asawan da ito, Risa? Awan ba't tinagan mo iti listahan lagi nakapasa ang maestra? Ha? Saan ka nakapasa ang maestra, Risa? Tatang, di kay ko magpungtut. Inaramid ko mati amin tapno makapasaan. Anya kay naramid ti amin nasasawam? No naramid mo ti amin, dad na kumanagan mo iti listahan lagi nakapasa. Baka wanindak no pinaay kayo, tatang. Jakmat na gayatan da ito. Di ka man nagsangit-sangit da nga. Nagdakal, tinagasgastos ko kang ka. Pinagadal kay Diyos tao. Ita, kastoy, ti subad mo kanya. Pakawanan dak, tatang. Pakawanan? Pumanaw kang salbag! Ang mga nudyak makapagtepal kat madangran ka bay! Tatang. Pumanaw kan ko na! Kat saan kan ngagparparang kanya kiti kaanuan! Sige! Palaw!
Ay na, kabaguys. Saan arumbang a pinapanaw mo ni Risa? Saan namot anagayatan asaan ang makapasa iti kina maestra? Anya saan no nag-review-review pa'y? Pinainak isa rumbang lang kang kuan at mapapanaw kabaguys. Anak mo ni Risa, kabaguys. Di Maawatan ka man ko sumanaw dita kabaguys dilya. Awan mo tinitulong mo kanya ka ng paadal ka ni Risa kabaguys. Kababain ka dagiti karoba asaan ang nakapasa ni Risa iti kina maestra. Ay na, anya lang ti kunaenda. Di bagbagadan nga awan am muna ababab. Isangit mo lat Lisa. Tapno malagan ang tirik niya. Kasano akitan, Randy? Pinapanaw na ko ni Tatang Ije Balaymi. Di kagdanak. Adda ka tumulong ka nga. Randy. No kayat mo, agnaid ka ni Tibalay mi. Kasaritak ni nanang ko. Anya? Nakapasaak kas may sa teacher, Risa. Matulungan kay ti pagparpari ko tam. Ulitek. Nakasagana ka tumulong kang gagaputa. Ay ayatan ka. Randy. No saan ka man na nakapasa ita? At dapay mat sumaro no agundaway. Tulungan ka, Risa. Randy. Amok nga naramid mo mati amin. Mamati ka na sirib ka? Iso di ka mapukawan ni tinamnama. Patsak, makapasakan tumatlaang. Randy. Saan pa yada ito tigibos ti amin? At danto pa'y napintas agasa nga uray kang ka. Makatawanan, tinapalabas manipod pinapanaw ko ni Risa nga anak ko kabaguys. Ay na, agbababawi ak iti dayjang ay naramid ko. Mailiwak pa ikit din kan kuha na kabagis. Ay na, kabagis. Di ka kayat asideran. Ita, naamiris mon abid daw ti panang papanaw mo iti anak mo. Kabagis. Nasingpet ni Risa nga anak mo, kabagis. Patyak nga agawid tumutlaang dayjay. Ay na, sapay la ko maa kabagis. Agkararag kakitday nga agawid ni Risa. Saan nga amo ni Risa tagimula iti sakit tinakam? Mamati ak nga agsublimot la dito'y lugar tayaw, kabagis. Oh, makitam? Nakapasakan iti may kadwagon daway, Risa. May sakay ta na maestra. Agyaman naklaunay ititulong mo, Randy. Sigurado ang maragsakan mo't itan ni Tatang ko. Anyang aro ti panggap may ta? Agsubli ako ni Ije Balaymi. May samot tan atawan ajak nakita ni Tatang ko. Mailiwak matan kan ko na. Si kalat ti makaam mo, Risa. Ilawlawag ko kan ko na. No apay asa anak anagparparang iti makatawan. Kayat ko ngamin ama ipamaysa ti panagrepasok. Ha? Risa? Anak ko! Wan Tatang. Siya dito eh. Ay, nagyaman na ang anak ko ito nagsubli ka matlayan nito'y balay. May iluwa ko na hanggang ka. Pagkawanin na anak ko. Tatang, di kay agpakawan kanya. Maawatan kayo. Nagawid ak. Ta ipakaamok kada kayo amay sa itan anaan-anay ang maestra. Anya? Maestra ka itan? Anak ko? Wan Tatang. Naipasak iti may kadwa agundaway ti board exam. Isong awanan ti rumbang apagdanagan niyo. Ay, nagyaman ak, Diyos ko. Sa anak anagimula iti sakit tinakam, Tatang. Nagbalin akarit kanyak ti amin. Da kayo tinagbalin nga inspirasyon ko. Risa, anak, pakawanin na ko, ma. Ay na, Tatang, lipatin yun dali jay. Agyaman tayo kit di iti apo. Gaputa dinengeg na dagiti kararag ko. Amatunoy ko ti arapaap ko nga agbalin anan-anay a maestra. Wen anak ko, ay na, professional kagaya man.
nakaragragsak para kang ka. Kahit naiulitag-tag daw iti pamakawan kang ka, Risa. Sakripisyo ti kasapulan, tapno magunod mo, ti arapaap mo. Bueno, gagayam, di tan tinagibusan ti pakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag, ti tao. Musical scoring, Eli Palacio. Isagsagot kada kayo ti YouTube channel tayo, Jenna Almoite Drama. Agiyaman kami. Biyag, ti tao. Naimbag ka naragsak ngal daw kada kayo amin. Welcome again to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Salamat iti kanayo nakadayo apan nangururay kadagiti uploads tayo at drama. Entay nga rodan danggan ti sabali manan nga episode, dito'y drama tayo. Biyag, ti tao. Marigatan akong nga agbayad iti renta ti balay dito'y Bagyaw, Faylay, bakit? Anya nga tano agawid talangan ni lugar may? Si Kaman, Agsapulak langan iti sabali a panggadak iti lugar may. Kabaulak mo't nagtrabaho iti construction? maawatan ka. Ti desisyon mo ti masurot. Kan may sa, awan mo't natalgad apanggadan ka dito'y Bagyo. Inton bigat mo't lang agawid tan iti lugar may. Makamuditan. Tinapatag. Saan tanton nga agabang pa iti balay? Kat, adda nga rod pag naedanta iti lugar yo. Makisaritak pailaan ka dagiti kakabsat day ditatang ko ang makipagnaig ta pailaan ka nakwada Lakay. Day ta ti pangadeng ka, Faylay. Saan nga umdas ti matgadak dito'y Bagyaw? Iso nga agawid talangay iti lugar may. Nasaya at matanagawid kayon dito'y lugar tayo, kanakan. Nabayag mo't apanawan ti panagtalina edyaw jay Bagyaw. Awanantay, agpagpakaasi ak makipagnaid kami palang kini Feli nga asawak dito'y balayaw. Sana parekot day ta, baro. Kabsat ko day ditatang mo. Iso nga awan ti pagparikotam. Agyaman aklaunay, antil yun Kat, nangan kayo ka din. Saan pa, antay? Kinapudno na, mabisin kami ni ti asawak. Malamabit lang araw, ta inak agluto iti kanon niyaw. Inak man kit ditiliwan di kakaiso na manukaw. Agyaman aklaunay, antil yun Lukas ta si Mangput Dabong kanti asawa na dito lugar tayo kabagais. Wan kabagis. At dada ita ijay balay ko. Nangina ka nung amin no agabang da ijay Bagyaw. Isu nga imbaitan a dito'y lugar tayo. Kastaya. Mapanak man nga ro ijay balay kabagais ta nakman kita ni Baong akaanakan ta. Ay katuan kabagais. Mapankalata. Ingkamot iliwan ajay kaanakan ta. Ay wain ta nabayag a panawain ajak nakit kita. Sa nga pulon sa tawanin. Ay na, maragsa ka na ka makakita man ang kang kabaong kaanakan. Kastak magkang ka, Uncle Sianaw. Kasla, saan kayo alimakla kaya, Uncle? Ay, limakay mo't na taon Nagado tao bang kaon? Sana madlaw alimakay kayo, Uncle. Kaing ingas yung launay na di tatangkaw. Kasaya. Ay, kabsat ko nga raw, di kaing ingas kaw. Kahit awan ka di pa'y ti anak yaw ken ni Filay. Ay, awan pa yung Uncle. Anya? Siyak ti adda parikot na, Uncle. Isong aging gayt, ha? Awan pa lang ti anak mi. Ay, kat makabukal kay tulata, barok. Agkararag kayo ken ni Apo Diyos, tapno paraburan na kayo iti anak. Uncle, wen gayam, no kasapulan nyo titulong kao. Umasidag kayo laing kanyak. Agyaman na, Uncle Siano. Di kayak babay ni ti asawa mga umasidag kanyak.
Uray no, nakurapay la ti panagbiag ka. Damot la tamakan ko Uncle, ado ti mula ka natnatay nga di bangkag ka. No, kasapulan nyo ti sidayaw. Ingkay la tamangalay di bangkag. Lakay, doon alawas ta dito'y lugar yo. May ibos matan ti kwartata. Awan ka di pa'y nasa pulam at trabaho. Masadutak nga agsapol iti panggadak, Feli. Saan tamot nga agparekot iti makmakan dito. Kaputa, adumot itadangkel siya now. Kan makipangpangan tamot dito balay ni Antilio na yun. Kababain, Lakay. Mangnamnamatalatan ka dakwada. Anya kumangit ipagbainam, kat kakabsat mo't da di tatangko da Antilio na yun kanang kalsyanaw. Uray pa'y. Kan may sa, awan mo't pagsapulan ni Antiluning. Agtartarakan la ang iti baboy. Kan makiburburas la ang mat iti mais. Relax ka dilaang, bakit? Di ka kadi unag dandanag. Uray no awan ti panggadak. At damot pagdawatak iti makmakan. At dapay gayam bakan ti alutim ni ti likudan ti balaya ang kalsyanaw. Ay wain baraw. Jak na mulaan daytay tinatanggap po ta. At damot tan di bangkag ko asok-sukaya. Kaslamayat amulaan ti balay ang kalsyanaw. Ha? Anya ti kayat mo asawan baraw. Mabalin ayamit nga imulat ti balay. At ti kayat ko asawan ng kail. No mabalinak nga agpatakder iti kalapaw ko dita. Ha? Total bakantimot day taaluti mangkal. No palubusan nak nga agpatakder iti kalapaw ko dita di agpatakderak. Ay sana parekot day tabaraw. Mayatak lata. Patakderam iti kalapaw mo no kayat mao. Ay na, agyaman nag-angkal siya now. Wain kayat kau. Agala ka pa iti kawayan di talikod Ay na, agyaman nag-angkal. Palubusan nakpay gayang magpukan iti kawayan nga aramatay iti kalapaw kau. Agaramid mat gaya man ni Bong iti kalapaw ijay likudan ti balay mau kabagis siya now. Wain kabagays. Nakisarita kanyak patakderan na iti kalapaw jay bakanti alutek. Imanugot aklatan at awan mo't sabsabalay. Kaanakan tamat. Sabagay matkit di kabagays. May mayatay no dabukod da pagtaengan iti asawa na atap no marami damot ti kay kayat da nga uray kalapaw laeng. Ay katuan sana balay. Tanalaing mo't karpintero ni Bong. Amuna tar aramiden na. Wain kabagays. Samay sa nabayagan bakante na jay alutay. Nagsamagpaikid din ata jak maruruutan, jak madaldalusan, ang mga no pagumukan pa ikati ulagan Mala, nasayat mat nga raw no agaramid da iti kalapaw da. Tapno lumasin da nga agasawa, tanay awanon ipakan ko kadakwada kabagays. Ha? Manipod si mangput da, siyak ti gumatgatang iti kananda. Anya? Jay matarak tigat-gatangan ni Bong, imbes kumasidaan wano bagas. Ayun na yan. Jak mo kastagayam ka ba, guys? Di mo tadi mo mat ida mabambantayan. Nalaing mat gayam nga aginom iti arak ni Bong. Ibusan na jay may sa ateng ngadan. Anya? Kasladanom nga inuman na jay arak kabagis. Dinsa pa yun agangus. Nagbiit mo nga naramid ti kalapaw mo, baong barak. Kasla kaano lang ang patakder mo. Wanang kalsyanaw. Mabalin min apag naidan ka ni Felay. Ay kahit mabalinin ata dalpaskat nga rudain. Nagpintas a kalapaw, tinaramid mo. Nagdalos pa yan ti arubayan. Wanang kal, nagtinulong kami nga agasawa tapno madalosan ti arubayan. Aya! Tilaang parekot ang kal, awan ti kuryente may. Ay, huwag ngagpaisaw. Ay, kaano sa inyo pailang tiyagsilaw iti lampara Tinapatag at dan bukod yaw abalay. Huwag makidiyang kal. Ay, huwag gayam. Pabuludan dak man pailang iti bagas yaw.
Isublik mo't ladagaw sa apaman ang makasapula kiti panggadak angkal. Ay, wala baraw. Ikan kayaw iti bagasyaw nga gasawa. Agyaman angkal siya no. Kanayon mat nga awan di tabalay da ni Baong kabagays. Napan iti trabaho na kabagays. No kasta, at dan trabaho ni Baong. Adan, simrek karpinteraw iti may patpatakder a balay jamyanan. Kasta ka day kabagays. Wen, dakla balay jay patpatakder daga po ta balay ti Hawaianaw. Nasayat mo't nga raw, tadan panggadan jay kaanakan ta, kabagays. Napanan ni Baong Filay. Saan pa'y asimangpwet, Uncle Siano? Ay, maliman. Ang hindi pa nagawain. Ay, sigurado anabartek manin no sumangpwet, Uncle. Nalang magayam nga aginom iti arak di asawam. Wan nga rod, Uncle. Sabali pa'y mat nga rod ti ugali na numabartek. Ha? Anya ti kayat mo asaman? Napudot ti ulo na numabartek, Uncle. Kastan ti ugali na, uray idi adda kami pa'y ije bagyo. Kasta gayam. Itala nga namwak na itaa. Nadaan nga agpaiso iti trabaho. Ang bigastos na mo iti arak di sweldo na. Uncle. Damot gayam sana nasaya at nga ugali ni Baong. Igatang na iti arak ti matgadan na. Nagalasan. Isagana kung dagiti awita kaya bangkag kaw. Mangal dawak to umatan ni Jai. Psst. Psst. Ha? Asino yung mga sit kanyak? Adamo nagang ko ah. Ay! Sigala kay! Umasidag ka man ni daw. Ha? Nagbastusin ni Baong. Isumagayam ti mga sit kanyak. Umasidag ka ni ko na! Tiyawanan ba'y na Baong? Paiman? Awan mo tayong tinisrespetom kanyak, Baong. Awan babayin mo ah. Sigala kay kunam latamat ng kanyak. Relax! Di ka din akong ungat, Uncle Siano. Kastagayam to galayim, numabartek ka. Awan respetom. Kunak no nasingpat ka. Pasensya ka, Uncle Siano, ha? Lambing ko lang kang kadita. Anya lambing nga sasawam. Uncle, dumawat ako may ti pulutan. Naibos nga nandiyan pulutan ka. Sinalbag ka. Siyak paayasan nga inom iti arak ti pagdawata iti pulutan. Maturog ka kay dahin. Tanay, nabartek ka. Kasta timbagakan ka ni Baong kabagays. Wen, kabagis Leonaing. Nagalas magayam ti ugali na mabartek. Awan respeto na. Na tiawanan bain Baong. Awan utang nanay baganakam. Imanugot ka ngagpatakder iti balay na iti solar mo. Ngam kasta aramidan na kan ka. Mas dawak nga raw di tay sit-sitan na kan. Awagan na latan tinagan ka. Lakay siya na. Kuna nakiday. Kay ayan na ngay nga raw. Pinalawak nga gininaom ngagmay sa ijay sirok ti sa lamagay. Dandan ni Barsa kag iti panabas itay sinitsitan nak ngam. Linaplapdak laeng ti bagik kabagays. Talaga ang masurona. Di ka laagbain, Bong. Ipakpakitam latipod no nga ugalim kini Uncle Siano. Anya kumangay ti pagbayin ak fele. Dumaw-dawat ak lang matiti mapulutan no adda. Wanangam saan ko maakas jay ti panagsasaom. Awan respetom kini Uncle Siano. Sumagang ka man! Di ka nga rod ang pungtot Bagbagaan ka. Ngam di nakmadangdagan. Anay ko. Alala. Pinagsipat ka. Agsao ka pa'y takitam. Sa lang sipat ti maramanam kanya.
Nawatam! Apaya limitam day ta makanawan na pingping mau filay. Di nang ranak ni pong Uncle Siano. Anya, maaramin ni Bungday takang ka. Wan Uncle, nabayagan adamtang ranak. Anya, No adda di na maguston nga ibagak. Agkabilatan. ay, kastagayam tir aramidon na kang ka. Uncle, Sana na saya ati kasta. Jak kanunungan. No, naskan ngay darum mo, aramidon. jak maaramid day ta Uncle. Amangan no ad-ad na adang ranak. Anya, At dapay saan nyo nga amo nga ugali ti kaanakan nyo, Uncle Siano. Nagado alalaki ti agiinom ijay arubayan dabong kabagis. kastaya ka ba guys? Iso asinurot ka dito'y bangkag mo. Ta ipakamukan ka. Tiyawanan ba inabang? Inaramid na pag-iinuman jay sularkaw? Ay, sana mabalain. Awan babain day jay akanakan ta. Kunamlan asino nga agitugot iti barkada na. Agyamanak, tembagam day ta ka ba guys? Nagtagawid ak tapapanawag ida nga agiinom iti sularkaw? Ay mabiit laeng kabagis. Kasaritam tulatan inton saan anabartek. Amangan no saan nakamutla denggen. Ay, siyak ti makamo ka ba guys? Talaga papanawag dagiti babarkada na ijay sularkaw? Di dalag babain? No, malpas kayo nga ginom, pagawi demaun dagiti barkadam. Anyat parikot aya, Uncle Siano. Saan da kamat nga anwa na? Yak kayat nga daagi inom dito'y arubayan ti balay ko. Iso apang nga asem, tapapanawam taon dagiti babarkadam. Makita mo't nga dapelen inuman mi nga arak, Uncle Siano. Kababain mo't no papanawag latan dagiti babarkada. Saan ko manatangkin ti ulom baong? Impalubos ko agpatakder ka iti balayo dito'y sularkaw. Angam, di na kayat asawain, nga ramidem matlatan ti kayat mau. Anya? Sapay ko mata saan mo asintiran timbagakan ka, baong. Maturog kan, Bong. Nabarbartek ka. Nagawid ang dagiti barkadam. Maturog kan kunak, tani, rabio na yun. Yak kurso na dati pa nagsasao itay ng Kalsyana. Ha? Tiyawanan ba inalakay? Iboy-boy na kit din, di pa nang ipalubos na ngagpatakdirak iti balay ta dito isular na. Paiman? Ay nga taramidam, Bong. Ikak iti pagnakman dayjay alakay. Makatuturo ka doon. Adalaman ti rabi ay. Nabanuga ka nagapo iji bangkag ko itay. Rumor ka man, lakay siya, no? Nibongjag pukpukaw kat makaong ungat. Rumor ka kuna! Ay, sinalbag abaw. Kung kugtaran na matantiri daw ka. Dadailag tiri daw mo! Ay, naluktan ng tiri daw. Uncle Siano! Tumpak kayo ni Titawa! Tagbatan na kayo ni Bong! Ay, wan! Sinalbag abaw. Umaynak matantagbatay. Ay, tumpak ako ni Titawa. Agsubli ka lang ay siya! Huston, Bong! Di mo dangran niyang Uncle Siano! Agawid tan! Diyak magustuhan timbagbaga na itay. Ti amo na nga tagat kabain ko ti awanan bain alagay. Anya ka din ti mapaspasamakan ka, Bong. Kapsat ti amam ng Uncle Siano.
Sular natin ang ipatakdaran tay iti balay ta. Manya kumano kabsat na? Bung pangaasim, di mo pagaramidan iti dakas ng Kalsyano. Agpakpakaasiak, bung. Ay, Diyos ko! Anya ka din da ito ang mapaspasamak. Demonyo mo't gayam da iti akaanakan ta kabagis. Ay, wala ka ba guys? Baglakit din ata nakataraya kinirabi ay timpuakak iti tawa. Talo saan natayak kumaitan. Anya? Impukaw ni Felay at timpuakak iti tawa. Jak paikit din na puutan nakadano nagpagaya may niti kasabaan naglimlemang. Anya? Ay, kasta una abutin ko iti rabi kabagays. Kahit anya ti planum ita kabagays. Agawidak, ket nakasarita na dyan demonyaw. Kasanaw noor-orayan nakagayam adangran. Ay na, agannat ka kumakabagays. Nausawan mo't siguron kabagays. Papanawag lang ni da iti sular ko. Tapnod na kong gunana. Nasaya at maitasan ka na nabartek, baong. Panggapnak pa yan at agbatan ni Dirabe. Ket, anyang arod ti kayat mo mapasama kita, Uncle Shana. Tsak kayat ti mababaynan ng runa iti sangwanan dagiti pabarkadak. Hindi nakisarita ka, kayat mo ti agbalay dito sular ka. Pinatgan ka. Sa anak balin anaimot kada kayo nga gasawa. Nagtalagak kang kagapota ka anakan ka, hanggang kas tumo lagayam ti subad mau. Kapulain ka na bainan ka ako nam? Isa pumanaw kayo laangan, dito yung sular ka. Anya? Nangig mo ti kinunak? Alain nyo amin ain, dagiti gargarit yaw. Kat pumanaw kayo, dito yung sular ka. Saan amabalin ang Kalsyano? Saan kami apumanaw? Anya? Imanugot ka ngagpatakdirak niti sular mo? Sa ita? Ibabawim? Sana kas ka rin ati pumanaw? Anya? At dadakas ang mapasamak dito'y no ipilit mo timang papanaw kada kami iti asawak. At dakarbungak amang papanaw kada kayaw. Gaputa sular ko da ito'y bawng. Anya? No, nasayaat ka kumakanyak. Saan na mapasamak ti kastaoy? Agasam? Kabalan naggaya matagbatan. Awan babayin mau. Basta, saan kami pumanaw dito sular mo? Nga uray anyat mapaspasamak ang Kalsyano. Anya? Nagkarit ka matayin baong? Ala, pumanaw ka ng Kalsyano. No di ka pala pumanaw, ulitak tinaramid ko kang kaidirabi. Saan ka bigbigan akabsat day di tatang? Oh, anya pala tira aramidin, Feli. Di mo matan garawan ti kan kanam. Awan ganas ko amangan, bong. Anya? Mabainak itar aramidam. Awan utang mo anaimbag anakam kadagiti timulong kadata. Dayta ka manan. Saan ka di aday ta ti pagsaritaan ta, Feli? Maan kagit din. Lugan mo ti barangay kan pulis ti dimtang. Kakuyog dagiti pulis ng Kalsyano. Nini. Anya ti kahit asawan da ito eh. Pangasim ang Kalsyano. Di na kumamot pa'y balod. Masyan ka kumakanyak. Ita, amo maam ti agpakaasay kanyak. Ti asawam ti nakaimataang iti naramid mo kanyak idirabi ay. Ti asawam matlaang ti agwitness kayat nakapatayan. Isungay ta. Indarong kan. Agpagpakaasyak, Uncle Shano. Kaanak-anak. Di na kumamot pa'y balod, Uncle. Agnakam kamot siguro itanbang. Leksyon kang kada ito yung inaramid ka. Tapno makamiris ka adakkel abasol. Tinaramid mo. Tinandanim pa ng patay kanya. Pakawanan na, Uncle Shano. Sinadanak ngagbaliw. Basta
isanod mong tidarom mo kontra kanyak. Ay, saan? Saan ang nagbalaw ti pangidyang kao? Naskan na madusa ka? Gapaw iti naramid mo kanyak! No man nagbasol ka, madusa ka. Ngam no nasaya at aramid mo, mabindisyonan kanto. Bueno gagayam, di tante nagibusan ti pakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag. Di tao. Musical scoring. Eli Palacio. Isagsagot kada kayo ti YouTube channel tayo, Jenna Almoite Drama. Agyaman kami. Biyag. Di tao. Hello! Welcome again to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Kumusta kayo? Sa bali man na napakasaritaan, wani istorya ting kami patangatang ita, dito'y drama tayo. Biyag. Di tao. Kasano da ito yan? Awan kwarta tayo na paggatang iti abuno. Nas ka na may kanan iti abuno, jemula tayo. Ay, day tangarod ti pampanunutek lakay. Parikot itano sa dino ti pagutangan. Padasum nga ta mapan umutang kada tatang. Ay mga no adda kwartada. Barang adda ati maipautang ni nanang. Sana balay. Bayadan tamot lang apaman nga adda kwarta tayo. Wan lakay, mapanak numalem ijay ayan dananang. Ay na anak kaw, pasensya ka na. Ang naranam mga awang kwartak ita. Ay, kasta ka di tatang. Di matangak namin iti agas ko iti kalman. Kaya nabasto dito'y balay. Ay, isungawan na bate iti impawit ni Manang yu Adina. Ay, kasano day to yun? Awan at talaga ti mausar mi ijay garden, tatang. Kasapulan ng jay mula mi ang maikan iti abuno. Kastaya. Ay, padasamat ti mapanijayan daading mo adjuve. Barang adda mautang mo kang kuwana. Wan nga agpaysoan niya. Alaman nga rod tatang. Mapanak man ijay ayan ni Jovi. Naimbaglaangan at dapay na bata akwarta mi manang. Kasta ka di ading ko, ay naagyaman ak unay. Awan at talaga ti amok apagutangak asabali. Mano ay ti kasapulan yo? Uray 5,000 kumaading. Ay, sige. Pautangan ka manang. Ang saan ko maunay ang mabayag tani. Kasapulan mi mutlaang. Nang runa itatamadamamot lang ti trabaho mi iji garden. Wen, di ka madanagan. Kalpasan ti do alawas, bayadak metlaang. Sige, mabit lang manang. Inakalaan ti ututangam. Ay na, agyaman ak unay ading ko. Ay, naimbaglakit din tada na ipautang ni Jovi, lakay. At damot lang maigatangan iti abuno. Nasayad no kasta. Sana bale. Kalpasan ti trabaho iti garden. Inak makitrabaho iti ayanda parinardo. Wen imbagla pagbayad ta. Wen, awan pagdanagam iti dayta. Siya ti makamo amang bayad iti inutang mo. Yugmuro din Siya kung ti mapan agorder iti abuno. Naimbaglaangan at tanadanon kayo manang. Bayaw, umay kukumasingiran ti kwarta nga inutang yo. Ha? Kasapulan mi nga minan, iso ngay mayak. Paggatang mi kuma iti spray mi iti mula mi. Ay na, pasensya kan Jovi ading ko. Awan pa'y matkwarta mi ita. Wen nga rod ipag. Pudno, ti kuna ni manang mo. Diyak ba'y ngamin nagsweldo iti pagtrab-trabaho kahit. Ay, kasano nga ron ngay? Kaano ngay ngagbayad kayo? Umay kalangan inton sa badaw. Sigurado nga danton kwarta pagbayad mi kan ka. Anya kamutan. Kasla itarayan mi ti utang mi kan ka, Jovi. Ha? Agasam, dito'y pa'y atalaga tersena ti pangsingiram kanyak. Unay kamutan? Ay, pasensya kan manang. Mapanak ko maitay balay yung nakita kamot dito yun. Isong imbagakon Makauray ka kumamot Saan mimot nga itarayan ti utang mi? Apay nga ron ngay makapungtot ka manang. Agsingsingirak lang mat. Kan may sa,
Imbagayong agsubli kita nga alda. Ha? Awan pa'y ngarod kwarta mi ita. Urayom latan asyak ti mangitulod iya balayo. Apay, anya ti makagapo ang nagsinungbat kayong agkabsat, kumari. Dayjay man akabsat ko. Di na lang mailugar ti panagsingir na. Iso ang nakapungtuta ka. Ay, kasta. Ay, una yan ni Jovi. Gaputa pumimpintas ti adda panagbiagda. Ad-addamutin at tumangtangsit da. Ha? Mabayadak tulaeng ti utang ko kadakwada. Ha? Ultimo, jakon maulit ti umutang kadakwada. Iti kasta. Maliklikan, ti diyo pag kinaawatan, may papan iti kwarta. Kunakon kat. Itatasingiram ida. Isuda pa'y ti makapungtot. Ay, wan nga rod Siyak ti nagpautang. Siyak pa'y ti dakas. Una yun ni Manang Lani. Dayta ti parikot kadakwada. No singiram, ado ti sa uda ang makapasair itirik na. Ay, wan nga rod Lawlawan ko na nagpautang. Naasyanak mat nga minidimay day balay. Agpakpakaasid Numaminsan, amumton manang. Ay, talaga saan da na makaulit ading ko. Ultimo damot na. Jay tupay kwartak abinulod da. Aging gayta, di da pa'y binaybayadan. Ngamdya kon siningir. Gaputa para mat iti kaanak kak tinangaramatan da. Sumubsobrada mat. No saan lang agapo kadagit ni anak da. Singirak ko maidakan. Nala, baybayaan mo, Jenny. Tulong mulatan kadakwada. Tunggal sumro ti sakit jay inaunang anak da. Awan mo't sabali apagtarayan da. No saan ada kayo nga agasawa. Ngam no saan da ka sa pulan ti tulong. Nalabas ti panagsasauda. Ay, day tangarod ko mati panunutan da. Ang amala, baybayamon. Addan tulat ta panawan ama panunot da ti biddut da. Kung namalan sana mabayadan ti utang, unay ka da kabsat mo. Di dala makaururay. Kung namitlan nagdakkel agatad ti utang takadakwada. 5,000 lang mo't. Malak tulat ti sweldo kiti pagtrab-trabaho. Mapan ko man bayadan. Amang ano isaw, ti di da pakaturturugan amang pampanunot iti utang ta. Wan lakay, syakton ti mapan agbayan. Ay na, amom, nalabsak iti garden da Jovi nga gasawa. Wow, naglawat ti garden da si ka. Ha? Nasurok sa amay sa ektaryan, di mulad da. Nalawa ngam nababamot ti presyo ti kamatis ita. Iso nga awan mo't lang. Anya? Ay na, blessing para kada kami anababa ti presyo ti kamatis ita. Tapno makisayan man mati kinapangasda nga agasawa. Uray ado ti tao. Agasam, agsingsingir da. Ay naunay kan, aging gaita, nasakit pala tinakam mo, gapo iti panang singir da kan kanjitersen na? Ay na, iti kanuman, jak tumalipatan day diyang inaramid na kanyak. Nagsakit at talaga tinakam ko. Anya, kasta tinakunan ni manang mo alanay. Wan tatang, saan lang ang aday diyang bakla tinang ibagaan na iti kasta? Apakaragsakan da kanuta na babati presyo ti kamatis ita. Anya, ay una yan nilanay. Kasla di na pampanunutan dagiti isaw-sawang na. Wan nga ro tatang, dakas nga apal day jay, iso akas jay ti bagbagada. No agsakit jay anak da, dama ng Jovi akanayon ti pagtarayan da. Ngam ita, kas jay ti bagbagada. Mala, bayam, takasaritak to nila ni may papan iti dayta. Sana nasayad dayta nga ibagbagana. Anak kaw, saan na nasaya at dayta nga aramidam iti kabsa mo? Sikatin nakautang, iso arumbang asikamot at agpakumbaba. Ay natatang, amok asyak tinakautang. Ngam saan kumamat akas di ater aramidan ni Jovi. Ha, agsingir, iti kaadwan ti tao. Sinaludsod ko ni Juve. Pudno asiningir na ka store. Ang nasaya at mo't ti panangibagana. Di na mo't kanuimpig sa ti panangibagana tapno mangag kumati adu atao.
at talaga day di a babae. Nagado tinakangag. Day tati parikot kan ka kahit. No singirin da ka si kapay tagsakit tinakam na. Panunutam kumamat at tunggal adag sakit kada kayaw. Wanog kasapulan kayo ititulong. Ket da juve nga gasawa ti kanayon nyo apagtarayan. Ay natatang, manipod ita. Saan kami nga agkidaw ititulong kadakwada? Ngamin, nagsakit pa'y latinakam ko nga aging gaita. Gapo iti panang sir na kanyak ijay kaadwan ti tao. Anya? Ay na, di mano nan kanyak day taasaw ni Manang Lani, tatang. Ay, nagbita di manon kanyak. Taado tinang ibagaan na. Apakaragsakan da kanuno na babati presyo ti kamatis. Ay, Juvia nakaw. Agpakumbaba ka kumalata Aw-awatem latan ni Manang Mau. Di kay madanagan, tatang. Awan mo't madingar aramid kadakis kadakwada. Kan may sa, awan panggap mi nga gasawa amang balis kadakwada. Sana bale, taitatan na babati presyo, saan kami pa'y mat nga agap-apit. Kat sapay kumaa, tainton madanon ti panagaapit kat nguminan ti presyo. Iti kasta, da kami ti madaan iti bendisyon. Ay, nasaya ati kasta panunot mo, nakaw. Sapay ko mga road takasta. Ay, nay, anya da kita imit mo, nakaw. Kasla grocery, Mike. Ay, wan tatang. Nag-grocery kami iti asawak para kada kayo. Ay na, agyaman na ka, nakaw. Ay na, pag-isaw. Awan na bastumi ka ni ading mo dito balay. Ay, kastaya. Nala, adaamin dito ti kasapulan nyo. Apay nakalako kayo na ay tinatangyaw. Ay, wen tatang. Kat, ay na, maragsakan kami. Natsambaan mi tinangin na presyo. Kastaya, ay na. Ay, nagsaya atan anak ka. Ay, sos, mayat ti parabor kada kayo Wen tatang, isa nag-grocery kami para kada kayo. Oh, lakay. Intad ka din ni Manong Jun ti bayad tinatang nga impaw itay ti kalman. Intad na nga. Anya, matanti kastoy. Akong payagas ti bandog mat. Anya? Kayat mo asawan, nababati presyo ti repolyo ita? Imbag pa kita ginatang da, uray na baba. Ngamin, ako na ni Manong John, nga do ti imbaklod na anatang dagiti paada tayo a farmers. Tanababauna ti presyo. Anya? Kasano da ito yun? Awan lang aro din maigatang iti abasto. Nautangan tapay. Anya, matan. Kasano da ito yan, lakay? Imbag ano, agpautang pay ni Ros, igi istor na. Kat nagadun nga utang taas saan tapay anabayadan. Kan may sa, naibusan ti agas ni Lloyd. Saan amabalin alumangan nga agtumar. Hello? Hello, lakay. Agawid ka kumaitamot laang. Apay? Ni Lloyd, simrumanan ti sakit na. Naskan nga itaray ta ija ospital, itamot laang. Limita man ti bibig na. Anya? Ay, sige, agawid ak. Kasano da ito yan, lakay? Awan pa'y apulos ti kwarta tayo. Awan ti maayaban amang ipan kada tayo ija ospital. Unirod, awagak ni Manong John. Nagibiyahe mo't gamit tinatang. Kasta ka di. Lakay, ada lumabas alugan. Da Jovi nga agasawa. Oo na, pasok. Dapan paraan. Agyaman unay iti panangituludyo kada kami dito ospital ading ko. Ay, awan na nyaman naman ang Lani. Imbaglangan at naranaan da kami alumabas itay. Wen nga rod, noawan kayo, jaklamon. Awan ka di kwarta nga aramatan nyo, Manang. Kinapod no na ading ko. Agparparikot kami ita. Gaputawan apulos ti kwartami nga imay dito ospital. Ay, kasta ya. Mabit lang nga ron. Adtoy, naimbag lang aramatan nyo dito ospital, Manang. Ay na, agyaman unay ading ko. Agyaman kami unay ipag. Ay, awan anyaman na. Kasta talaga tagkakapsat. Agtitinulong no maipapan itirigan. Tulong mi day kada kayo. Iso adi yun panunutan. Ay, wan gayam, no ma-discharge kayo, umawag kayo laang. Tada kaminton timang sukon kada kayo. Ay na, agyaman unay ading ko.
Jovi ading ko, mababay inak kada kayo. Ngam imayak lata, gaputa kayat ko ti agkid daw iti pamakawan kada kayong agasawa. Aklunak nga ado tinagbasulan mi kada kayo. Ngam pagyaman ako unay, gaputa nagtali na adlat ti kinasaya at yu kada kami. Manang, Naamiris min dagiti bidot mi ading ko. Gapu iti kasdian na pasamak iti anak mi. Anaira na nga awan apulos ti kwartami. ay kat nasayat ano na amiris yu day tamanang. Ang awan day jayan, saan yu napanunutan? Pakaragsakan mi unay ti tumulong. Gaputa marik nami agapu iti panang tultulong mi iti tattao. Sumangsangbay mo ti bendisyon kada kami. Pakawanin na kumaading ko. No naasi ka iti padam a tao, nalukay adumteng ti bendisyon iti biyag mo. Ngem no makasarili ka, umadayo mo ti grasya ken ka. Bueno gagayam, di tan tinagibusan ti pakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag ti tao. Musical scoring, Eli Palacio. Insurat ni Mary Tisay. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Jenna Almoite Drama. Agyaman kami.